Nguruki ya Regana rimwe ni bamukirite moritani jake muturira kuma kere gikundi gitiga kithirikari ya Seaford moritani ziraja jukitia kimya kimwe iji ni njira gukire na kuonania ngerekano injega kiri banake ni untu bwa jurwa Kevin Kimathi na ripoti ija. Ntuku inkai yake nyumeana batu ya na nkulukiana 90 kwa mukira mataro kulukire kundi kimwe kiteka kithirikari ya Seaford Kenya riurengi nikenda kuanania mugongo twana dotwale nkulukiana ya na rimwe ba mukirite kinyabo mataro yao ya kimiturire ya kiumya kimwe orungurwe kundi keke ya Seaford Kenya. Mwerekeria munene wa ikundi ke Margaret Kyararu etumikeo ilitana iliyo kuriana bao Brune kenda batwika baitumikiri okuria mugongo wa ukanyumene ana baba no mwaka to baitane batuye jonde na to bachiomerie ne kera to dato na generation ye enjega ereka gwate mugongo yetu ogo chiorie watigwa wa umande goroje kaba mande goroje manda gitari na mainjinia baba ende goroje re ibaba atigwa ku ana beto banywe bonde ana bato batarera sana 5 ga form 2 re no ati wa engineer ya yamba engineer ya to na jwaja to na engineer to na ndagitare kwena baba na kia neurosurgeon owaja to kweranwa to bakorie nyine kenda bathithia atia babi ubakwenda tatu gakena kanywa wogo mochiari watera mwana ora bukorie ne kenda omba ukinjaneria kiroto kyao kirakwe akwenda Margaret kiriashari muno kiribuko ni utianiriana bao maturana na karika umokana na buruka kuangaratana kwa na bao chari bana ande baroria ande go thokire kata wache itokoria kono to kwena manto kithumba yacheregerete muno kurera mwana mwari nakia mwana ombweje chareo ile twajana na baba le tutebeta kitu baitana manto ya Kimeru tubaitana tukabaitana challenges ile cheke mwana urako gukora thai yato akuraga wethera gitoro the mambi utano agwita twato gweta munde na to akurane noe twana watu to akurane nae kato wakari ogeta roje ne aida bota noe ka botome na bange na boteza no bo achoka kaire kato roi baba da meta disabu ya bumete o no gweta ukari baba no akala kwe wa na teta no umara lakini na adwa unana mwekoro na teka duka kata unika ukadau mukoro na tena mashambene kagia kurajana nyamo yale etera gochwa yoto twagwe gochwa okeda ana beka njabo bonka kate gokala so keda kya wotigerete mwana oju itv na bange thimo jeje kuluki Margaret yakinyelio kreasiari ana baba inge kyeto to babelewa lakini baba batekwelewa chiari bao joto kwagira monya jo okedoka nyakona ida kuje joto wekani onae wekurani onae onawe lakini ndano joto kwena kanja kawa uchwambecha okethera ana baba tukuthia buria batukoda bena time ingani chia siaji nero kuona ana beto bakitonya mandawa ya kulebya batonya ke mantu jange baketha beke mantu chama inge ya tekobua rero ke kona mwana athano mware na eu mwana muthaka na mbere gutuguga ukambia kwana metho yambia ukaonge ukambia kuria neta mwana okara aje tu metho ukambia kata tugaga what the good parent ukambia kuria ai metho ya mwaje tita ai wakundeta bangi dawe tukulanwa yato kuga no mwaka twari na baba na kumakiria shari bao buruba ishuke nkadho cia mwanya ni untubo Italia ri kumakire kundi keke ya Seaford Kenya ni mweta kibaune kia mbere bone Seaford Kenya bone mbi bone support girls education bone number 2 girls need education not circumcision au onde imbiterete na twana tokwa ka unko bwerera kare au ni kwa linkua na tuonde itwiterete ya mbua oni imbika kwa nkanya sana indirangu igwa manto ye tine Seaford nya babu ntuko yeru are manto yera boritani yande kendi ke bauna kempara na bo kundekele twadle ne tonu tonjara kendra babu bwethera bwe wero kinyakire ana barabange bwetete kwethera no to ibwetete kwethera bateritani ye boritani babu bwethera bwe wero borabo katharira na bange
na nkoloki ngomiboritani nthoni inje akinya cia kurianira na aciari ba bwethere bwete ya aciari na kinya nthukie nugenda boteyeka. Bwana Yesu asifiwe. Weru weekend mbita wa Kelvin Kimathi.